Ya, menjual yang membantu Krina, adik-adik kami Karang Taruna, semangat kami terus, berindah kudah kena menjile-jile Krina. Melapad aku makai bekabulur ndek melapad ah. Ikat ni dunga, entah adik aku entah. Bujurnya, gelas sopan sidik. Yang menjual ke rumah Bandung, bagi kakak Mama Aruli, sehat kam terang, sehat kam kak. Larang dobahan Krina, anak guta serba tienda. Selamat kerja tahun. Kundai kalau baik, mungkin tak pernah begindu lagu indah. Tapi gua agak pernah begindu. Sada lagun. Nande butet, soal nari ngolagu cinta, ngo perkolong-kolong, si gua penggulin. Entah gua kia kari pengerendaiku, sentah dia kelihatan melanduk Krina. Entah sendu nande butet kecuba akan hati guru pajak pagiku kota Medan. Ngosi gegehi 10 tahun bagai dekah nak kita ngoku cuma asagun dari kedah lalap lalit perkembangan na siswan duberi mau kentang tomar rasla Cina pasang raihan man modal tagiara bunga asa sagun dari nande butet lalit ulihna payong Letik sardakin mulih jumanari kada bene aku nggo kisah dari ini. Adikku tetapkan catapak-tapak nahi koi pihir bagi batu ciang-ciang koi kam kakin pe bagi letak kendung adi ardagina. Dekerah naring bukundu si keriting lapar negeri bonding daging dukar tang darat urat-urat duy. Ku tatap ayau duy. Herbelang na kuidah bulung galung doi. Tandai tahun na kontrakan rumah galari petela tergalari gegehi pencari teridak malas dilali dari rezeki deklari. Adi rusur sasi malin jabu lemari angkat sana angkat sini. Ngikur-ngikur Krina anak terak budi nganting-nganting kudin piring ras panci. Santai saja musiknya ya, santai saja. Tembai ngai pagi nande butet ulah si katakanlah tik susuru suruh pagi dah kinta. Dai kelari gia curu-curu panas te kelengateku megenggeng kita. Tambah-tambah naula kita lupa toto mindoman Tuhan di patah. Gelah pasu-pasu naku pagi ku pasarinduk embuai pagi untungna. Gia melala perbeben ibas geluh tanah debuten si keleng-kelengan kita. Ulih latih tae nande buten pepulung-pulung kena. Si pajakan pagi rumah ta gelak tahanak te ku jaci balna. Payong bagai karya kun sakuna nami kay nalang. Uy. Kay nami marenda sponsori aku lang. Adilin marenda ban bupati Karwenda. Sembara kontrakan rumah. Waka aku juara sadana. Aku 25 kali pindah rumah. Lagi nak kerja. May bagay Bapak Ron? Bagay. Kampagyo lah bagay ya. Harus semangat. Manbandu seninaku ilo, tetap semangat senina. Semangat terus. Letik sardakin mulih cuma nari kada bene aku nggo kisah dari di. Adikku tatapkan setapak-tapak nahi koi pikir bagi batu ciang-ciang koi kam kakin pe bagi letak kendung hadir dagine. Dek
kerah naring mengunduh si keriting lah pernah ribonding. Daging dukar tang darat urat doi. Ku tatap awak doi. Ku tatap awak doi. Herkesip na kuidah buta doi. Semangat kan? Memang kikin. Latih sardahin maka kesip terkai. Gua akan latih sardahin. Ngukur kena anak sekolah. Dan sebagainya. Dan di tahun na kontrakan rumah galeri PT Latar Galeri. Gegehi pencari teridak malas dilalin rezeki. Deh kelari mati nanam. Adi rusur sesi malin jabu lemari angkat sana angkat sini. Ngikur kerina bute daerah pudi. Nganting kudin piring ras panci. Kakak nande ruli biasana sumbang na aku. Tapi endar kita kan tutus na tena magikan lagu lana ingat na. Cekuh gajud na. Tembengai pagi nande butet ulo si katakanlah hati susur pagi dah henta. Produser. Ndai kelari kia cur panas teh kelengateku megenggeng kita. Tambah naulah kita lupa toto mindoman Tuhan di bata. Gelah pasu naku pagi ku pasar induk embuai pagi untuna. Gia melala perbebeni bes geluh tanah debuten si keleng-kelengan kita. Ulih latih tae nande buten pepulung-pulung kena. Si pajeken pagi rumah taglak tekanak teh ku jaci bala. Semangat terus ya. Gelaulah pagi lar karang anak. Iya bujur.